Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Hindi ibasa ti umuna at Timoteo Kapitulo 5, versikulo 8. Ngamno adda saan ang mga sikaso kadagiti kakabagyan na, nang runa dagiti kamang ti pamilyana, tinalikodan nan ti pamati, kat dakdakes pay ngem ti saan ang mamati. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken. Makipagladingit ak iti pupusay ni tatang mo pare. Pag-iaman ak pare. Makainanamot din Nagasong nga itay abulan na nagsaksakit. Uwan nga rod. Ikat ni nanang mo Kumusta? Pagsakit-sakit matan pare. Pare, kasta talaga no bumakit kun lumakay ti may sa tao. Isa ada tayong anak. Nasken nga agan anos tayo. Tarak nun tayo dagiti naganak kada tayo. Agparparikutak nga rod pare. Sapay manamnaman ti promotion ko. Ay, wun gayam. Congrats sa pare. Mas adadan nga wan panawon ko kaninanang. Kat ni misis mo Tilang bagbagi na ti pampanunutan na pare. Kalpasan ang maitabon ni tatang mo, at dalata problema ng imbati na. Anya manan. Dagita nagado awara idilamay na. Nagado ang maimnawan. An-anusam latta ka din. Ninanang mo may samot a problema. Tila pagis-isbon na. Hay, nagkaro ti kabaw na. Lando, daytoy ti bagakan ka. Jak kayat nga agyan dito'y balay ninanang mo. Anya? Jak maanusan ti agkabaw akadwa. Awan la ti panawon ko ang mga asikaso kan kwa na. Unay kamatan. Sika ti mga sikaso no kayat mo. Kasano? Adamot trabaho? Amo ka. Ngamjak nga rod maasikaso. Nanang, Lando, sumra ka ko niti trabaho. panawan nakmanan. Awan ti kadkadwak dito'y silid ko. Di nakmat kayat arumwar. Dito'y kayo lang nanang. Amuyo mo ti ugali ni bakat ko. Mapanak la ko maagpangin, di tarwar. Sana mabalin. Oh, daytate ka ninyo. Pangal daw yung pay daytan. Sumra ka kon, honey. Kinasaritam ni nanang mo. Wen, imbaga kasan arumrumar. Inkandadom kumayay silad na tapno saan arumwar. Kasapulan pa'y kading ay kandado. Makaamu ka no rumwar. Kat mapandita kalsada, kat madalisan. Kita meten atadda ka ditoy. Ay, jak kayat! Mapanak agpamanicure inton madamdama. Jak mabantayan, tiinam. Aginom tapay ko mapare. Agawid akon. Kanayon ka nga kapapura. Pampanunutot ngamin ti inak. Saan mo't ngamin nga si kaso ni misis ko no awanak. Kasi mat nga rod ano kasta. Jak mo't mabalin apilitan ni bakat ko. Taaga pa kami laan. Apay no ipan mo lang ni Home for the Aged. Mabalin ka di? Katwan. Isudan ti makamukin ko na ijay. Awawi rin da. Gan pa kaninda pa yan. Nga magbayad ka lang. Mayat sakit di Wan pare. Awan ti rumbang nga pagdanaga. Makaaliwaksay ka pa'y. Apay adi mo kinutkuti daytoy makan ngayon batik nanang. Apay, saan ka di amabalin? Akalangan kayo ijay lambisaan, amangan. Nanang, amuyo mo't akanayon nga awan dito'y balay. Kanayon ka di arabiit, isasangpot mo. Uwan nanang. Marigrigatan ka kadin kanyak. Nanang. Apay no ipan kayo ni Home for the Aged. Anya dayta. Adu dagiti nurses kan doktor amang kita kan ka ijay. Asikasunda kayo. Iya dayuda kada kayo. Napintas ijay nanang. Ta asikasunda kayo analaing. Ken makapag na kayo itirwar. Adu pa'y dagiti makalangan nyo at tao. Diyak ko makayat ijay. Nanang. Tulungan da kumaman. Amuyo mo't asaan kayo amasango nga asikasuhan. Di kayo madanagan.
Kanayo na bisitahan kayo. Uray minalam no iso. Nasaya at dayta desisyon mo, Lando. Agsang sangit ni nanang. Itala ang dayta. Mairwam tumot lang. Kaslag dua-dua akmat ang mga ramid iti dayta. Apay ko ma. Isu nga rod nga adda dagiti home for the aged. Tapno mataraken dagiti babakat kan lalakay. Kasano nung baybay anda ni nanang ko? Kasano nga ibagam abaybay anda? Kat agbayad kamat? Bayadam ti serbisyo da. Ala, ipanmun ni nanang mo. Tasya, ibagbagakon kan ka. Jak mataraken ni nanang mo. Ha? Jak kayat alinisan jay silid na. Nagangsag! Naurnos kon dagiti gamit ni nanang. Mapanta ka din nanang? Saan ka din nga agbaliw ti panunot mo, Barok? Nanang, mayat ijay. Nalawa ti pagyanam. Saan akas dito'y balay ana ilot. Kanayo na bisitahan kayo nanang. Numabalin, jak kumakayat ti maiyadayo kada kayo. Ay, nagrigat kat akasarsaritan da ito abakat. Sige Lando, ilugan mo ni nanang taing kayon. Nanang, saan kayo nagsangit? Adayo pa'y gayam da iti pangipanam kanyak. Panagkunam lang nga dayo nanang. Jak kumakayat ti maiyadayo, tabakit akon. Nanang, Anano sandakla kuman, Barok. Bayam, sir. Tada kami ti makaamo kanina nang yu ditoy. agyaman ak miss. Ado dagiti tartaraknan mi apada na anataengan ditoy. Wen, makita nga rod. Kompleto kami kadagiti gamit kan pasilidad. Iso asaan kayo ang madanagan? Sa nabalay ma'am. No dawayak, umay kunto bisitahan ni nanang ko. Nasaya at matnukasta, sir. Medyo agkabaw nga mina ni nanang ko. No minsan, sana na mauawatan ti ugali na. Narawam kamin iti kasta, sir. Dagiti ay aywanan mi ditoy. Agkabaw da amin. Iso asaan kayo ang madanagan, sir? Ibatag kan asikaswan mi ida. Lando, di mo ka di madlaw day ti baro aherdo. Madlaw ko. Bagay ko ka di madlaan. Wan, adada pimintas ka. Agpapapintasak para kan ka. Oh, Apa yan nagsanay ka? malaglagip ko lang ni nanang. Ninanang mo manan? Ay nalando, natalgad ije nang ipanamkan kwa na. Iso nga isardeng mo man day tadandanag mo. Iso nga ita, siyak pa'y laeng ti asikaswam. Maturog ka amasapa. Apay nga awan silaw na daytoy silid ko, balasang ko. Talaga nga awan. Anya, Agtiptipid kami ditoy. Iso apasensyakan. Sigaman matimangipan iti kananda? Trabahom dayta. Dinak man ibaon. Nagsadot ka matan, Jeff? Para listak lang ka dagiti agsangpet. Sana ka para itad iti kananda. Saan ka nga agpili-pili iti trabahom? Taam mom abasit tayo laang ditoy. Trabahuam ti kayat mo trabahuan. Dinak ka di bibiyangan. Oh, aday tati ka ninyo. Mangan kayon. jak maimas ti mangan. Kasano pumigsa kayo ngay amapan agpag na pag naditarwar? No saan kayo amangan? Kaslamat lang dyan tadyo akanak daytoy, idi malam. Addaangot na daytoy makan. Anya? Kasla naalsam tiraman na. Sigaman pa'y abakit tinakarikrikla mo. Jak makan daytoy, balasang ko. Pasensya kayon, naperdi jay ref. Kaninyo daytan, tawan ti sabali ang maipakanmikan ka. Nakapilpili. Angot man no, adaangot na dayta amakan. Madingag pa iso ti angot na. Ay, no kastapod no di imbaga di may sa abakat.
Nabanglas samot daytan. Napirdi nga rodan Impakan mo daytoy kadagiti nataangan. Kat anya ko mati sa bali nga ipakan ko ngay. Nung agsakit ti tiyanda, Ibagam day ta iti management. Sobrada mo't ngagtipid. agtipid da. Kat agbaybayad mo't dagiti anak dagiti pasyente tayo. Numauma, pumanawak dito yan. Pare, kanayan kayong magpa-share ka ni misis mo Isumot nga minti kayat na pare. Kas kumayta, nag-live ka manan. Mapan kami man agtor. Out of the country? Wen, agrelax man basit. Sa bagay mo't kiti Anyang iti serving agtrab-trabaho. No di kami tag-enjoy. Katuan gayang pare. Kumusta ngay mo't ni nanang mo? Adapay lang ijay home for the aged pare. Napayagan ti kaaddanay jaya. Wen nga rod. Imbag bisbisitahan mo't layan. Saan nga rod itan pare? Awan mo't ngaminan oras ko. Anya? Si kamot pare. Ada oras mo nga agtor, kaya nagpasyar. Ngam di mo man lang masarungkaran mo't ni nanang mo. Sana bale pare. Agbaybayad ak mo't ijay. Pudutan di may sabakot. Anya nga ti serbi dagiti aircon. Ammo mo't anabayagan asan nga agkuri dagita nga aircon. Kat, electric fan ngay. Manon nga electric fan tinapirdi nga imbagak arombang ama patarimaan. Kat, Saan mo't lata nga ikaskaso ti management? ay, unay mo't daytan. Para lang electric fan. Ay, naskan nga awaga ko ni sir. Asino asar? Ni Sir Lando. Tapay. Delikadon sa ninanang na. Ah. Managkunak, saanan nga agbayag ti biyag na. Saan matuloy ti panagtorta? Inakita ni nanang. Naisagana kong dagiti gamit ko, Lando. Panunutom mo't kuman ni nanang ko Apay ni nanang mo? Agsaksakitan. Anya? Nasayaan mo. Taimay kan, anak ko. Nabayag ka nga inururay. Nanang, Ibilin ko man. Gumatang ka ti ref na ditoy. Taka na yun anapirdi ti makan nga idasdasar da kanyak. anya? Kasapulan pa iti electric fan, anak ko. Nabara unay ditoy. Kanawan silaw dito'y silid ko. Apay nga itayo lang nga ibaga day ta kanyak nanang. Di kamot nga minumay bumisbisita kanyak, anak ko. Ha? Kunak man no kanayon nak nga umay bisitaan. Inururay ka. Ngamawan ka mat. Apay, ano dumtang ti panaglakay ken panagbakat dagiti naganak. Saanen ang maikan itinaan-anay apamatag. Manipod kadagiti anak da. Laglagipan nga utang tayo ti biyag tayo kadagiti naganak tayo. Papagayam, ditan kinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.